Россия журналисттерин союгун чилене татытага картина галерея салаячыта Вера Канаева быйыл сайын оголорго журналистика умсуктуулаа айгетин секетен көрөр жогус жарыктары ытта. Onu kendilerin jörelen kaddere oğlorgo oyu nüngü suruk satabılların üretige, oğu kölbütün taba suruyuga, söpkü suruyuga üreterge bağa bıyıl kiddi. Gotto kartınanı gören kolubara bastıkı iki seretten uje, onu tuğuk barın, onu harazo yulullugar üçü bolaydı. Ol bir katın kenttegar tuğuk barın, körörgö üreten, otçoğuna kihi tılamiye ebilden ihiyaga, bayan ihiyaga den. Бүгүнгү жарык bir хайыскатынан телевидение искукунатын билси болла. Характара уатта халбага белех көрөө багалаах оолор камеранан устарга текси агарга колонон көрдүлер. Интервью далан бустулар каттылар. Басыгы памятник Платон Евсеевич Аюнской атынан Сахалы сибирский сурьячы учутал әлбәхай миналары билеллер. Анжелина Устинова жокускайдагы айы кыхатын үйренәчте. Хирург болар ырасаналаах кыз жонукытта кәпсетерге, тылы сатан сағылан туттарга үйренәри жарыкка кәлбет. Антон ben hadalkuyum okunanda ona tuğetergen ужаны типа бланким я тахны хандан ханжаны не тахнада. Ол mesela Антон потом кихим бейтерлан коллега. Ай хитина колон интервью лыкым бараганы тоқтуынан колобра билехкым бараганы. Мен бу жайыптылык маравын Захаров Андрейдин то урут маннел лихжута она потом корак кеспиде. Она типа хайдах Антон бу Антон типа корак кеспидин билехкым маравын. Bir kelime egzaminler bar küs keme bolu saçnene sürüyer bar damantın ol bu sataballarım tohalıqtara diyen sanattan ötük yol bastakos kulatın yörnəçte Elisey Neustroyev jarık bastakına deletiger sılcıbıt. Eduard Pakhov skulpturatın beğen körübünen ırıtan kolonnum dir. Метерен түйөгер бир метеллях бар затвагу сәзәти Берлина метер болайсы. Метерен сериге әлбәх доғыттырын хедербет аңар элита хо куман бисәйләх турар. Ağıldı olu heridigar әлбәх эрее көрбете. От серинен әтрен билбете. Тута харак хабаргалар гына оңлыгыт. Беге ванны геройдары билехтәх бит, аттарын умна соқтах бит. Оғылар неделе ұстытақағы телевидение өтін кітті білсен, ұлыспыт кәрі білесірдерін көрен, онтон тұғы білбіттерін көрбіттерін сұрыққа тихен, саналарын ағасты кәті үйеренен, сүріне бәйлергер әрелері үрдүрігер, саналара бәғыргүргер тұғыламы жарықтан үгігі тұханнылар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениете, Таатта.